reciba a mente de Deus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a tranquilidade, a brisa de paz, é a felicidade. El Espíritu Santo es la tranquilidad, La brisa de paz, la brisa de paz, é a felicidade, es la felicidad, é a dulce presença, es la dulce presencia, la sonrisa del alma, la sonrisa del alma, la fé que alivia, la fe que alivia, consuela e calma. consuela y calma. El Espírito Santo El Espíritu Santo es el buen pensamiento es el buen pensamiento que en este momento que en este momento está en esta canción, está en esta canción, queriendo entrar, queriendo entrar, tocando a la puerta, tocando a la puerta, pidiendo posada pidiendo posada en su corazón. em su coração. Espírito Santo Consolador, Espírito Santo Consolador, el mejor amigo el mejor amigo em meio ao dolor, em meio ao dolor. Espírito Santo, mi buen professor, Espírito Santo, mi buen professor, te quero servir, te quiero servir, Jesus Salvador. Jesús Salvador. Senhor, se estou débil, Señor, si estoy débil, dá-me fortaleza, dame fortaleza, dá-me aunque sea dame aunque sea las migajas que caem de la mesa. las migajas que caen de la mesa. Eu sou tão pequeno, Yo soy tan pequeño, preciso de ti. preciso de ti. Espírito Santo, Espíritu Santo, eu estou aqui. yo estoy aquí. Espírito Santo, Consolador, Consolador, el mejor amigo el mejor amigo, em meio ao dolor. en medio e al ao dolor. dolor. Espírito Santo, mi buen professor, Espíritu Santo, mi buen profesor, te quero servir, te quiero servir, Jesus Salvador. Jesús Salvador. Senhor, se estou débil, Señor, si estoy débil, dá-me fortaleza, dame fortaleza, dá-me ânsia, dame aunque sea las migajas que caem de la mesa. las migajas que caen de la mesa. Eu sou tão pequeno, Yo soy tan pequeño, preciso de ti. preciso de ti. Espírito Santo, Espíritu Santo, eu estou aqui. yo estoy aquí. Ahorita, haga de su silla, su espaço, um altar. Hace de conta que você está solo com Deus. Habla com Ele. Habla lo que siente en este momento. Lo que você está sentindo, habla com Ele. Habla. Habla com sua voz audível.
porque Deus quer manifestar-se a você. Converse com Ele. Isso. Mi Padre, en el nombre de Jesucristo, no deje